Malo na malia ho e ki melele e tonga hano kotoa. Whiawhia ki teitai lele ki moto ki o mo uniongo ngomele tio, kai o mawha ki television e tonga ki he whiawhini. Wakai koe ki he talanoa lalahi o e aho. Tutu une puleanga tonga ki whakakato e ngai ngāue o whikau aki eni mo i whakakato e ngai whie mau, koe hui koe holomui a tonga ni mihono tatake e whiau sport e Pasifiki i he tau wanoa tahi wā. Tolo e whemea ake whalealea ne amanake whakahoko i he monite wike kahau ki he monite ahua whā o i mahinani. Pea tali eksea whalealea ai ola e whemea ake whalealea tataki a whawhine ai a koe asenita e tolu. E te ia e pe me ngahi talanoa ke anai ange whataha me wakai ke whamumitaha me he mala e oisipoti. Kua tutu uni e pule angatonga ke whakakakato e ngahi ngā aue o whikau aki eni mo e whakakakato e ngahi whie mau koe uhi koe holomuia tongani me hono tatake whiai sport e Pasifiki i he tauanoa tahi wā. Koe kawe ingani o kwhai toka ngalahi ke ai makatu unga me holomuia tongani me i whiahui whakawhitu uni. Kai ke hene whakahame o ofisi o i Palemia, ko os whapapau e au whangatuku ai pule anga ke whakakato e ngahi ngawe ke kawe ingani ko hui koe mahu inga o i sipoti ki lalo tongani mo i kaha u o i kai ke ngata pe i tongani ka i he Pasifiki i whakaluku fua. Ko si whai whengai ake pule anga mo i ko sirio sport e Pasifiki pe he ke komiti sporti whawhanua a tongani pe he whoki ke sporti mo i Olimpiki tasanok ke kawe ingani. Ko e whakaiki ki o ngahi alele a whikau ake me kawe ingani o i kai ke tuku ia ki tua. Ka o mahino o ku kau ke ai kore whakamole mole ko e uhi ko e ngahi tuku aki i ke pule angatonga me he komiti sport e Pasifiki mo e tasanok. O ku kau ke ai ahano whakaha o i ngahi mau na e hoko ko hui ko e ngā ue pule angatonga ke komiti sport e Pasifiki mo e tasanok. Kai kene holomuia tongani me hono tatake whiau sport e tau anao tahiwa pena i ku tatake ha amoa ai whiau hini. Ko e mahina ni foki a okatopa o kulawa he potunga e ngowe mea tokoni mo e wao akau, ko e mahina ia o mea tokoni. Aki pe uhinga o kuhanga i puli anga whatahataha o wahei aho tahao no okatopa o i tau kotoa, ko e awha mamani lahi o mea tokoni. Pe ko tau niu hoku ia i aho sāpate ka unu mai he potunga awe o whakailonga i he ahoni aho whalai te koho no taha. Alice tupo mo whakaiki ke talanoa ko ia. Ko e kawenga ko foto ke aho whamamanahi o mea tokoni e kupehe o weli aki pe li ki na hataha. Nei foto tu ai e wā mea tokoni e ngai polkalama ke whailonga ia ke aho mahu ingani ai ne kawa e ngai whe au hi lau mau me ngai talanoa whatatana e whahoka whana wako o ia ko anga mamaloa side school pehe ke ngai hiwa. Nei mea whawhe whalanglangi ka koe e ki tokoni Palemia sa mi waipulu whikawaki me whikau mahu inga koe o mahi kawenga o i aho whamamanahi o mea tokoni i he taoni. Ko e ahoni, o ne whamanatu mai, o kulaka ki e kakai e toko valunge au ua noa miliona e maamani o kunau mo ua tamaki he whikai a. O kune toi whamanatu mai, o kulaka ki e kakai i maamani e toko ua piliona o kunau mo ua tamaki. He mahaki whilawe i mo i kai paranisi e iwi whakamea toko ni. Pe ko e malnutrition. I mamani. Pea koe uhinga ia, hoi mauinga ko ia, hon whakamanatua whata i mamani ai aho o mea tokoni. Rotoa nine pehea i pule nahi put ngai mea tokoni ngā koe me wau akau toki tāwiri a mi manu, koe uhinga na foto koe aho whamamanahi koe ni i he tau tahiwa whaono, koe hongia mamani topo me he tau lahi hono wa, pea foto ai he pule anga whatataha o mea tokoni, ai aho tahauno koe o katopa tau kotoa, koe aho whamamanahi o mea tokoni. Kakai whikai a koe o mamani he aho ni. Ka miliona e tolu awhe te au tupu. Pe koe triliona e tolu poini ta. Pe koe kaupeki a whakatau koe i he whikai a. Hiva miliona. Koe kaupeki a koe ni he tau maha ki i whai tau e ua moi konga koe ni kua hiri. Ka toko 5 miliona pe. Pe koe ia wha ufi mau pe, ai tau mahaki lahi taha i he mamani, i he tupunga he tau wāmama. Ka me toko lahi ai kau pekia ke he ngahi whanua masiwa, kawai ho tau ki whanua. He nea mai ki tonga ni, e whai savea WHO pa mo e potunga e mo uihi wafta hano, ko kakai si sino ko ia puku ova sino ko ia i he sino mo i lele he mea fua ngawe aki he WHO ko pesete e hiwata o whanua
Peka toko hiva i he toko honga fulu ko toa pe oksisi. Pe mahino pe ai sukapa mo pe mo mahak mafu mo toto maurunga. Ka ko toa fe fika taha me he kau pe kia. Pe he tokua ko pe sete fitunima kau pe kia. Pe kia me ngahi tau mahaki koe ni suka mo mahaki mafu. Pe koe toko tolu i he toko whaa ko toa pe. Aia koe whekaia ho tau ki whanua. Koe whekaia ki he mea kai. Koe whekaia ki he mea kai. Palanis mo totonu ko ia. Totonu ki whaia mo i lelei. Kono whamana toa ko ia o aho whamamanahi o mea toko ni i aho ni ne whailunga ia i he teacher sales ko ia i he tau mua. Kono pautolo ake mahu inga mea toko ni ke mauha mea toko ni mo uilelei ke se isi ai honko ko ia ngahi mahaki i kai ke pipihipi ko NCTs i e kakai o e whanua. Ma ai ngongo ai radio mai televisione tonga ko au Alice Tupo. O kutolo ia e whakataha i whalealea nei amanaki ke whakahoko i ahamoni te taha fitu o katopa wanoa wowa. Nei tari toloini e whalealea i aho taha tolo o katopa wanoa wowa i he tuutuuni whakawhalealea nei whakahoko i he tohi awe takai. O kumakatuunga e toloi i he kole me he puleanga ke whakawhainga maalia i hono whakakato i ngahi whatongia i wike kahau o kawai whakataha ho eiki minista tau malui o ku whakahoko mai ki tongani. E tōku whakataha whalealea i ahamoni te hono wawha o katopa wanoa uawa. Ko tari e eiki sea e whalealea no pele whawhanua ai ola i whemea ake whalealea tataki a whawhine ai nei kamata ia i wikeni kakato kone whamahino e ni lalotonga i whakataha make me ko whaiongōngo i pongpongi o i ahoni. Ko e whemea aki koe nine iai asenita e tolu, koe asenita whika uluaki, koe lao whakanganga whatontonu pule i mui ngahi tuunga o langa whale, ai nei whakahuia e ki no pele whika uluaki o haapai, suli e ti saafi. Koe asenita whikaua, koe whakatutu uni whakawhalealea, ke wahei hangai sea pau makehe i he whalealea ma aho e ki whawhine, ai nei whakahuia e ki minista ngahi ngawi whalatofunua sei ni vai fo ou. Koe asenita whakaosi lewa koe tohitangi me whakafofonga tonga tapuono, salamasina paasi aia nei whakahua atu ke tuku hi foi ai ta umotua le sisi tawhili me i he ta uataha ke he ta utaha walu. I he ngahi ola koe nina li ipote he eiki palemia e whalealea tataki a whawhine i laisane whakatou mafi mo e ngahi makatuunga ai ngahi whakatuu ko e ni. Pehe e whakatou mafi koe makatuunga a hono whakatuu ai lao whakanganga pule i mohori tuunga koe alanga whale, koe hui ko tau ngahi tūku i kolo, nau whihanga ngai me ngahi pole fo ou. Makatuunga i he te lahi ange, ma alohi ange mo tautou hoko i ngahi whatamak whainatula ai o whakatupunga e he whiliriwaki o ea. Nei tari kotoa e ni me mipa o i kai hawhakaha loto. I ona whakatua tuuni whawhalealea ki he wahe i hasea pau i whalealea ma aho i whawhine, nei makatuunga i he whie mau ke whakapalanisi, pia ke te levolo tatawange a hono whafofonga i ho i whawhine i he whalealea, ai o whakatuu atuai ke whakatuu uni ko e ni ke wahe i ni whalealea, hanga i sea make i whalealea ma ai ho i ki whawhine. Kai ke hene loto ki hene toko waono, pe kai loto ki ai toko taha. Nei toi iai me pāloti ki he whakatuu whekau ake mo i kupu ua, kupu si e, o i whakatuu uni ko i whakatuu ko e ni ke whaiha whiri si he ngahi o tumotu, ki he sea pau ma kehe e nima, pe a whakahoko ki nau tolu ko i komiti ki kakai whewhine i he malu o i whalealea o tō ngā. Nei loto ke toko taha whae ho eik me mipa, pe kai loto ki ai toko taha. E whakahua te tohitangi ke tuku hi foi ai ta ule sisita whili me he ta ua taha ki taha walu, o maratunga tangi, e hea uha taha ki hata umotua koe ta utaha walu ai a koe whaka osi e na wako i ako mau olunga, pe ako lava i nau ngahi ako i ngahi ako mau olunga, pe ako iei ai ni ihi ko nau ngā ue, o nau kawa te ngahi ngā ue nau ngahi api me ngahi community. I ene pehe i hea usia e toko taha ta utaha walu, ko osi totongi tuku hau e toko lahia, pe ako nau osi tokoni ki hono tau i nau ngahi family, tuku i kolo mo e whenua. Nei loto ke toko taha ono, pe kai loto ke ai toko hiva. Koe taua kene ni mano whakahoka whalealea tataki a whawhine, ai ne kauke me mipai toko wa walu i he tau whalealea tataki a whawhine ke ta o wanoa ua.
Nei whamahino me he potu ngau e tanak panga humai mo tu te. O ku iai ai ola lelei a honu whamahu inga i ai wike tuku hau i he tau kotoa i he mahino alpeta i mi me te tuko lahe ngahi business o kunau le sisita tanak tuku hau o kunau totongi mai ai tuku hau ngau e aki. Ko e ahoni o ku wha ose e wike tuku hau wa no wa a ke whakama opo me ngahi polo kalama nei whako tuu ke whailonga i aki ai wike tuku hau. I he whaeke me tokon pule lahe potu ngai tanak panga humai mo e tute ki liwhi hei muli. O ku mahino me he polo kalama wike tuku hau e tau ni, ai ola lelei a hono whakahoko i he tau kotoa. Ai na te whamala ala kia hei muli tau te whito ki he kamata ki ngawe ake ka kaia tutu uni ki hono eke ai tari totongi i he osi hawhakatau. Lelei au pito kia umau au pito e tau mua ola ia kon koe ki hono whakahoko e polo kalama ko ia wike tuku hau. Aki pea no whatoka ngai, o tau kotoa pe au te molahi ange, ai kau mai angai, ko whekau aki, pe koe kakai to tongpu hau, ta tau pe e tau taha i e pisinisi, pe koe ngahi waa ke, o no kau ngā mai pe koe au koe ngai, po kalama tu hau kotoa pe, e ngai tau kotoa pe, au te ke kau ke toko lahi ange, mo poupu lahi ake, kulere tok no mau ngai, po kalama, te tala noa i he whapauia i he whelafo aki he ngai reti o. Pea ku kau me me kakai whamalo lahi ia au pito ai potu ngā ue. I he kawhataha me whetaki nima kau he kakai to tontu hau e whonua. He koe te toeha o hinga kehe, ka koe kau mua pe ke luku. Ai iwi da me kakawa koe kakai ke tokoni ke no langa whakalakala ka o tau whonuani. Nei kamata mihi au tu si te o mai ki aniafi ai whakahoko e polokalama talatala no me ngai sektoa businessi o whakatau mua ke tuki mono nofu ke teki nau tore ngahi tuutu uni me ngahi lao tānak panga humai ai whanua. Ka tore ngahi i whalakalaka hoa teknolosia koe ni ngai whai hono wha matala mo tono whano toe talatala noa ki e ngahi sektoa ke he koe ia e ngahi aho koe ni koko mariu atu. Koe tau mua pe ai ngahi iako koe ni. Koe nga e te malawa ke whakalakalaka ngai. Ai mui ofi ai kakai te tontu hau ai whanua ke ngai lao. Ngai tutu uni o e tuku hau ka pe e whoki ki e tute. Aia e iai ai tui a pule lahi mato ngā wea. Koe ne whakalakalaka ngai koe ia pe mui ofi a kakai te tontu hau e whotua. Ke ngahi lao mo mai ngai tutu uni ko ia ki e tu hau te mo tu te. E malawai ke me hanga o te toa ki ai tāna ke ngai pangahu mai ko ia e whanua. Te ko ngahi luku pe mo kakawa o kakai o tau whanuani. E tāna ki e tokoni ke pure hanga ke langa o tau whanua. Mo whakaamu e hoko e ko hatonga o tūtai. I he lotongani pe whoki e ki e kahau. Nei kau ki hene sektoa ngai wharekoloa whakatau whamo vete me wharekoloa whakatau whakalukufua. Sekitoa tak mamata, sektoa la ngā, mo sektoa ke ngai sevesi talafi pa ngā mo ngai sektoa ke he pē. Kai ke hu amanaki ke toe tu uta mai ki tongani me misini whakaata sivi uta to'o i he kaha uwawe mai pē, i he tokoni a mei he pule anga siapani. Ko e kawe inga whoki e wike tuku haua no waua, ke pātoloa ke whakalakalaka whakateknolosia ki hatonga o kutu utai. Na e tai maali e putu ngau e pule anga i hatokoni nau kompiuta to fo o e whanoa me he kautafa maman lahi koe melino po ke Universal Peace Federation. Ko e tokoni koe nio whatamu e ama e whanawa ko i tongani ne wesia i he mo unga whimu piaukula i Sanuali aia nea ia i ne wesia ke sektoa o iako. Wai whanua tu pola me whakaiki ki taranoa ko ia. I he whakaike e he ngongo ai le te o mo televisione tonga, ai whawhawhonga i kautafa maman lahi ke melino he wahenga o Senia ko Yutaka Yamata. Ko e tokon ko ni ke tahaya ai whaamu e kautaha ke whaivia ea koe whanau ni wesia i he ongo whaitamaki i Sanuali, ke wike mahu inga ia i he wahe tatau e mau whenga maali e ki ako kutau mo ako o kutuuloa. Nāne te pehe ko e kautafa maman lahi ke melino ni fotu ia he wawhi mani ma ke whahok whatongia whamalmalu i he kautaha i ngahi pure anga whatahataha pe ko e United Nations. Ko e whakaamu ke pautoloa ke merino i mamani aia ko kau kia e whakaivia o hani ihe o nau whianghangai mo ngai whainga tā ia pe wesia i he mo ui o mātu ngai e tuk la weango fua ki ngai to o nga mo ui
o ikai ke whatupu melino. Kai kehe koe ngahi laptopu koe ni au ngai ke potungai ako e pule anga, i hano tu whatu ke whanau wako he ngahi tuku i motu, mo i ngahi wheitu ne we sia i he mo unga whio whafou, i ha whengai aki mo i polo kalama ngā we set, ki hono whakahingoa e whanau ke nau tai marie i he toko ni koe ni. Ko e laptopu e whangu fulu koe niu whawhofua ke i he tolu mano tupu, hono mahu i ngā whapaanga whalukfua. Mahino pe whoke o kulotonga lele he polo kalama tu laptopu totongi vaiua e pule anga, ma e whana wako form 1 me form 5 e ngahi api ako, ko e taha ia whonga ke whawhokfoki ai ako ki hanga mahini hiriange ai whakae waha i Sanuari, ka e pehe ki hoko mai e vailasi COVID i taha hiwa. Kai kehe koe tokon koe nini talitali hai tari ki tāko, to ki tātang kina mui mui steen, kai pehe ke kau tokon tari ki tāko e tō tolu ko manu a kau ola me he wāpaanga o e potunga e ako, Iskerioko me he waako ki he ako kolisi pehe ki a lola pe i kato taha pa me he tafaaki corporate service. Mai ngongo ai le te omu televisione tonga ko au wahewhanua tō pola. Pea kua kamata ai ngā ui kano tō ai ngahi tenga i akau ke a usia e palani ngā ue e au koe ki he tau fo kua tō e fu akau e taha miliona i tongani ke whawhepaki i ai whilili waki o e ea. Kua toa te ngai akau e whangiau tupu i kahaua ke kamata e powaki ki he tuku pāko e ni. Ko te ngai akau e whangiau ko e ni kau ke kalasi o sia ine, ko e patakolosi pehe ke matari akau hange ko hei lala mo e katinia. Ko e tō akau ko e ni ko tokoni e kau taha i kai whapule anga ko e o hai, ko e nau tokoni ke a usia e tuku pāe pule anga, ne whakahoko i he wike whilili waki o ea i he tau ni. Ke au ke tau fo ko au ke taha miliona e akau ko tō i tongani o te tau pe i he akau fua, akau fuha, akau whaito o moi matalai akau. Ko e whakaukau ke malawa e polo kalama tō akau o toi whakafoki mai tuunga o i kasa ngā maheni i he ea, ke oua te newe sea e pui malu i, mo i ngahi mga tuunga e malawa ke ne whakatupunga ai whilili waki o i ea. Uni o ngong whalautu whanua pe ia me panke whakalakalaka o tonga, TDP. Te tau wakai lewa heni ki whamimitaha mei he mala e o sipoti e whakahoko atuia e vai whanua tō pola. Mate maatonga, mate, mate maatonga, mate, mate maatonga, mate maatonga. Ko ipo mamanya ka puriki i he letio mo televisione tonga. Iyo. Toa, tada. Katoa, Taumalolo, second man play for Hingano. Another grabber along the ground. And the ball's laced. It will be a try for Tonga. Tonga go! The Scots now Jennings, but I look past the two-car. Here's trouble. Jennings looming up. And he pushes away from TV. Malo tau kei au mai, koe wakai ki mala e o sipoti. Kua whotu i tongani ha polo kalama sipoti koe ako wa inga makehe ma e whanau tau tahaua ki he wanoa pe koe under 20 ke whakaivia honau tale niti i he sipoti a kapulu. Ko e polo kalama sipoti koe ni ko Tonga Smart Rugby Academy ne tok whotu be he kamata anga e mahina ni o whakatau mua ki hono whakaivia i sipoti a kapulu i ho tau whanua o tau te whitu ki hono teuteu i whanau i tongani ki a ngahi whainga maari a kapulu i he kaha o. I whae ke eke ai ngongo ai le te omu televisione tonga pe mo i tangata a kapulu tutuku o kuni whalele e polo kalamani ko seo siwa tau malolo na ne whamatalai ke whotutu whakaukau e whahoko e polo kalama sipoti koe ni. Koe tau mua e polo kalama ko ni kono toko ni e whanau lokolo. Ko pehe koe mea lelei ai polo kalama ko ni ke oange mea totonu me mea lelei ke whanau lokolo. Ke nau lava au ai ke lelei taha koe te nau ala au ke ai. Pea koe tau mua e programa ko ni. Programa ko ni na ke pehe koe whakaukau na to glang hake pe koe programa ko ni koe na fuolo ape no whakaukau ke whakahoko. Ka koe maha koe toki time to tonu pe ni ke foki au pito mai o pe tok whakahoko e programa ko ni i tongan. Kono mo ni koe programa ko ni na te kai pika programa pe i he fonuan mei fuolo. Pe koe talano ko ni ko kano pe ngai mo ni mea pe ko ngā koe na ia i pe whanki programa whamalo i sino pe te utewe o he tua mo e mea. Ngahi ako, kana ke hafu i polo kalama tu umau, hange kon kok fotu kon. Ke o mai e whanau, tau pehe fo i tau kakatohe, hange kon ni, lere pe uke au hia whakaako, os pe koe apa nau foki mai.
ai ko de osi pe ai u fe au hing na fok me ke polo kalama he ko ne de ke ha polo kalama pe he ia ki age group ko ni ta haua ki he wano ai po under 20 ne falanga ai fakau ka ko ngo he motu ani ki te au pe na usio me fo lo pe ko ta ha palo pare malai ta ko he fonuan e aga pulu ko hala ko kai ke te ai fo age group ko ni he ko me ta ke motu ani ko age group ko ni ko time to ton ta haia le taha ki hono develop ko ngoi whanau i he mana akapuru. Ko whakatara noa hange ko mautolu ko ni gimu ana ki lave monu he. I he akapuru ma ue mo ui. Na keke ako i mautolu ia mi he tau ko ni. Toki ako pe ia ku osi uango futupu. Ko tunga ugai ka tonga he taini mi akapuru pola. O tau i he tunga whatu tāma ki o tau hifo tato ki lalo. Tau alake u whanua whaki whanua to kakapuru ka ane afi. Ai aku ugai e whakaukau he motuani. Ko polo kalama ko ni ko polo kalama ne fie ma uia ke whano toko ni. Pakoe ki hatai pia ke lahi ai proklama ko nga he ko proklama to ko ni lai ta ko ke ha ko tu pe fonua tau te fito ki tau to tonu o fe ma ko ki fai no develop na tolu ka u ta ri pe ke to ki o hake o osi me ako pa tau to ki fai ha proklama ki to ko ya au ai fo ke fa amu e proklamanani ki hanu te falahiat ke ngai tu ku motu i to ke lau i he ka ha u vave mai ke tai mari ai meni i he fa na o na manako ki spoti akapulu kena wa usia ai polo kalamani ko polo kalama sport ka polo ko ni ata ia ki fa hinga to taha pe hi wa tau o e tau tahaua ki he wanoa o fa hai tau malolo ko fonga hu ki ai ko lavangi pe ki na ngahi ho fa malo sino o le sita mo ka we pe he polo kalamani ai fa hoko i he fia tu site mo to pulelu le wiki ko to pe o hange ko ini fa matala ko programa ko ni ko tokoni ni ki ha ko tu pe fonua le sisita fa ngo fu opito ko te na pe ke fa mar sino le sisita pe ko ni programa ma hu ingata ki mo tu ani hono fa le unfortunately ko ya ha mau nau he ko ku tu ta wa taina ko ya ha mau mala ko ya ha mau chin ko ya ko mau me fa ko mau ko re lope ta ke tu ko ko ta ni mi pola ok mau na mau ki kamata ya fo mau ki turi ki be yo mau ki kamata pe ko no nga ko tokola ko ultimo fa malo sinoi ta mau ko re vai parking gon go i wafuna te mobilo ite ta ko ia mau lo tonga fa malo sino i tu si te mo to pule lulu neongo o kai ko fe tu to tonu ni pola ke fa ia fa malo sino ko to na ki re na mau ko re tai lulu ta tari tai lulu ke mau fa malo sino to na ki ko tu ko tai ni mi ko ha be ma ko tai ni mi pola o maulere o kai ke he ko programa ko ni ko we are just on the way o fi mau ke ngau e programa ta ku aya ko fra amu ke utai mala e tai lulu pa mala ko to foa ka pau e mau te mau pe si ai ko ka o te fa malo sino e parking ko ngana lave hata lo tonga ni ko o ke fa na we to ko tolu noa ke fa ngfulu ko na ka watu ke programa ni aya ni te fa mala ala ia ta malolo ke fa to ka ngai ai fa la kalaka aya ko va inga ai fa nau kono ane ko me ake tau whanau, tau te whitu he tau ko ni, ko e o maa tu pola e tau sio ki he whakalakalaka ko e whanau. Kono inga he kapau te tau angi tato ha mea hala, ko ha mea to tonu, e o se tau nia o ku kei vilo pe he mea tatau, re volo tatau. Ko e mea koko whatonga i ko tai nimi, hange ko gulau ka ninai, ko angi ko mea to tonu, ko e o mai te sio, ko e o ku whakalaka fo i wike taha, o ku mau o slava pe mau tolu o sio ki whalakalaka, ai skill set i ko e whanau, ko le volo ko ko na skills o ku ki kaka ke ya ko me dia we expect e pro kalama ko ni ko to ta ko pe ko pau ke kaka ki olonga e ko pau ke fakala ka to ta ko pe o spe face ulaki o fakala ka i area ke kai ke ngata pe technically ka ku tau tala no ki he tactical pe ko no na mahino i ko i lo i me a ko ke fai i area ko me e level ta fa ki ta ma winga opito e aya ko programa ko ni ko to kamata wike ta o ma o sisio ma tol ki me aku ke ka ki ngata beya i na pakala-kalakan ko he skills e pola ka ko tau si ko ke o ko akapulu ya ko fa ngala mari ke he de mau i fa nau no tol ko fi akapulu o na ha na to ga na o fa tu mo ile re ke si no ma tamai ta na ku te si o na fi fia na ma kau ko ni ana tu tau to cosa to me tsunami me ngai me ape pola ko me mau te si pola kalama o sai o no fono fakalere ko ginga ta bien no fakala ka pulu o mau si o tai ngai me fakala ka na to fia fa na na ha na fia va inga ke na ke tin mola fa nga me ko no ko iko no ke ti vela pe tau fa na lo ke au ke le ta ha ko te na wala ko gai ko ta weni ta to tonu ta hani pe ko h group ni o ku tonu ke ti vela pa na to ta ko uhinga ia hu mai e polo kalama e hu mai ko ne polo kalama kono uhinga ke fai mo ke hu mai kaureka ka pa hu mai kaureka
ia koe ka kau le katare ni ti au pito ko na tolo ko hu mai se ta ko ni o se ta we ta o na ala ke ki hare volo te maalunga ka ko h cluben o mau inga ta tonu ta ko hono fa kala kala kai kai ke te fima ke te ovanga ke te leite ko ne ova pe he wanoa ke olunga o fa inga ta au pito Ko sio wa tau malolo ia ke tangata wa inga aka pulu tutuku o kune whalele ai polo kalama sipoti fo au koe ni ai ako yako wa inga aka pulu o kui koe Tonga Smart Rugby Academy. Ko e wakaipia ki he malae o sipoti ki he hawani o atfokia matuunga i hangalelei ai Kautaha Pacific Timber i hin hardware. Mai ngongo sipoti ai le dio me televisone Tonga ko au wahe whanatu pola. Ko e whamatala e ape ki he whiawhini ki mua patau mawai tato e wakaipe heni ke talano alalahi o e aho. Tutu ne pule angatonga ke whakakato e ngahi ngāu e whikau aki eni mo e whakakato e ngai whiema o koe hui koholomuia tongani me no tatako e whiai sport e Pasifiki i he ta uanoa tahi wā. Tolo e whimea ake whalealea me amana ke whakahoko i ahamoni te wiki kahau ke ahamoni te wawha o e mahinani. Pea tari e ki sea whalealea ai ola e whimea aki ai whalealea tataki a whawhine ai a koe asenita e tolu. Pea mo e lama kakato i ai ngongo i lea whakatonga ki he whiawhini mo e whakaamune au tonu atu leto whale o e tonga hano kotoa. Whamanato atu ai pe, toi pe aho e ua pe tawa o ke whiahu ipua mamani a ka pulu liki. Whamalau te tau ke whia mai, ko au sinoli tatu i vai, ka mo mea.